fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe ya akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala jumede enamuni aba amosonfo ekwesi kapa enenso mede ebesom ahwefo ene etiefo enada eye ntiye ebebeto eye yapno eso SM Prophet Naakwa Isaac na sorry dan adwiri ede egu ne church members eso ebra na womo asori ewo hia dan no emu na ebusuafo according to nchirimu ebebeto yapno eso no na yesusu say Prophet Naakwa Isaac awoda Jericho Miracle Church ano na nso so enyesa na etienemom Prophet Naakwa Isaac chese wono woye founder and leader ede ema Prosperity Church chese wono na enede nensorema eho akana asori ewo achim batabi ho na asori no ewo na ebusuafo sedi nchemu no ebebeto edwa na chese Tuesdays bia edru Tuesdays omo kokoshiemu ekokobo empire mu amunim se empire de Bible crampo eka se yemo empire da yenyeden yembre ehum enu ntinu womo susu ehyiemu Tuesdays bia ekokobo nyame empire se osoro ahoden ne fasting yi womo de ehhehye so ewo ehono mu achese womo hwe Awurade enim na sa na enrada Tuesday ne bnada womo ekoye achese womo ebo empire asofo panyin Prophet Naakwa Isaac yi wono nso so woka ehu ebia ebusua dan edwiri ya egu womo eso 4-story building edwiri egu womo eso na enedai ye nuaba ko nuaba ma Kofi Adoma wanwanim edinchemu ababetu edwasese sei die aposifo ene empenifo ede akwakopiemu ewo honom a enkraman 15 ena womo ede womo akokopiemu ewo ha chese womo ena ebehwe amaye hunu biaye a nipa bebre na den ehihye na womo etimi eyi womo ede afri wono ntina metwema National Disaster and Monitoring Organization for akwakopiemu ewo Prophet Naakwa Isaac Prosperity Church ano a womo ehwe se nipa dodo a na womo ewo hono ma ntie nya yese no womo 60 plus achese mu 25 etimi nya womo timu didi ye na ebinom nso so yetimi yi womo na nso so ebi ewu wo amonom ho ebi nso so kokopie mu ewa yaresabia womo eto a nananom ewo ensiedo womo maka no enam se womo nko a entimi endi womo edwuma na se womo ntimi mfa excavator no enyiyi ehunu wa hwekrampo na excavator no krampo akwadwire yi nipa na yi enti ne chese enkraman yi sniffing dogs womo na ebeboa ama enedai chese womo suso etimi aboama yetimi eyiyi womo aka womo ehu womo eni ebiemu suso panyimpa wodano Prophet Naakwa Isaac nankasa mu asesi wono suso no yenhunu no enam sem edan no edwiri ye no wo ho ebie nti no wono suso no nhwehwemu ekoso sede ebeya womo ebehunu wono enso enti enkaibo edikan ya de ebre mo no se ede ohawbi ebre wa yebesese monfa enche ye media work de saa na den etie enti na ntia asan ababeto eso ebiem no sese die Prophet Naakwa Isaac say aposifo ene mpanifo a chese womo ehwehwe se enoma esi ohawbi esi a womo etu ho anamon womo nso so ede enkraman 15 akopiemu ewo honom a womo hwehwe missing bodies a chese Prophet Naakwa Isaac na mu nso so eka ho no womo enso so ehwehwe na ebusuafo se de me eka no ye nso so yedi echire ye ko endru enwumre no enso so ede na
bibi biara apie mu ewo ho no ye de aba besom ye nam kwan so a ye kɔ eye ɛhɔ no mu a enesa nti bibi ani a ye mfa enkame mu ye de ni nyina ebeba ba besom mu se ye kɔ na ne hunu eye nipa a wo mo ye nya wo mo na ye hunu se eye prophet Naakwa Isaac no so ɔka ho ebi na wo no so wafiri mu a ni nyina no ye mfa enkame mu ye de ebeba aba besom na se de munim no na se de se ensam no se de ekokɔ no ani ayenyan enti wutu anamon bi wonam baabi uye bibia na waye ye den ahweye because unim de esan ebetimi ababa besan wo se we nyankopon na ebo ye nkokɔ nyankopon na eyi bibi de akyɛ ye maye hunu se ne maye no ba ne sa anase wo maye hunu ye asofo ne ye wo mo a wo mo emfiri no sese wo no nam ne kwan ne different way a wo de besɛ wo mo wo de begu wo mo animu ase anase wo de beyi wo mo to ama ne ma enye yiraba ni nyina mu no nyame na ewo ne nsem a kyese ye hwɛ animu kwan se bibia ebeto ne kwan so wano no ye de beba aba abesum eye too much ahwefo ene yetiefo enti so subscribe to channel na ye fama ye like a videos nso na share betimi so follow yen ewo ye IG page @gh_meeting e de ekwesi kapa dasene ye besane share makram. Oh, no problem. No problem. My sovereign. Yes, let me speak to the Lord. So, but Mama bought for you be. Oh, ebushia no me edams. Mpese bi yi no mu nefi. I was bought for you. So, it make a time if I could bet my good. That's what I'm talking about. I know you can do it. I mean, we're home actually. My phone. I'm a casa. So what? I come over to him. What? Why? Oh Jesus. My phone later. Okay. Oh, why is you near? Oh. All right, take care. Bye bye. Oh, send them. Hello. Nana, umbrafo. Me kuma jama. Tia mo mama ji o my Ghana mu efire ko. Me. Efire ko. Na ntwunko na me twegu mu. Ombo me di mo na efire say. Me no. Mama ma jitin. Me. Chemedi mu baby amamu. Ago. Oni akomre. Ye tumi ya no bi tumi ya. Ye tumi ya no bi tumi ya. Nana. Nana sha wona so. Oko yu na so mpopo na. Nana ka fra. Oko da ma wu na so mpopo. Mu de ni de ma mo. Mu ba nana no na so na mba che na mo ba. Ha ye so so san fu so. Ye yan san go nti. Wa mane. Nana. Nyase miana matunka na palanchi wa bomidin muneme yesi wa be tai ne me yansa de donti masi so sam fonso wo be kasa yansa that's it just na but this suffer for 14 years me nishi makan kwaji asem salvation makan ma brempu obi anfimi obi so penkom she na ti ana isoma tiwase ati o kase ya di na betime bua me jiwni bua me memwa ana masa obo wakora na nkrofo titi me dase okay wonso bensro kora das ya stars bebre yen na yama mo agidi asofofo yen na asom ba me bua yes grabbing ball maybe what me na mama de do me bua wati no ni me ne nana no matnas is a Ghana konfo na ya baako wo ye sofo no ba ya na asese ya muawa ya ba wa kuti se baako 50 nana ben so mani mbo ade ba bus kun me ko ni sen mbo asam china me ka chira no be ni say wo ye be ma na kukudro won me consider Psalm 23 who kind the whole version put me can we are
Member. Nana. Now, it's about some more. I was. And I did. Oh. No, me, you wish it. It's not. You can't put another Nasia. What is now by whatever can I say? We are quite too far. Other one goes. Obian himself, I'm 23 years old. One goes. Informative. That's how 23 years. If you are an enemy for sure, I mean. O mama dey rough for the Libya. O jadu ko nso ho de crowd me fa kwase nso. He didn't some pomo no wo so ka bi bo no me nso bo ni be refuse. O ne me na o na ba na poma na cheche me we o to me pono matamfo ni odonko fa bitiri me kro ye me busu. Ampara ye na do enko na be de machi. Me nko na ye na me betina ba bi. We don't me ka. Wait. We ya kwa chofo ba. Free a committee. So, me si free a. Me name bo bia. Oh, nana. Me ma 1 week. Osia obana to me kan eboa free ako awi no chwa ko free ako na man free na no o sorry a o tina mada o sina hwe ya sisa for hene ne samla ne e fatana akono yen kwankwan yes Maje. Oba aba kanya opa church na ma so. Makasem, if some penifose, so would do assume no one more numa, yet ya was sank. Me ma o matia ma sank, but me wano, no 1 minute. Yes. Until because a chimana. Consent. No. They are mammy didn't couldn't say. Hey, but I'm sorry. Oh no! A pilot, no. A timid years, my man.